Cardom arat tuman nili hin pen cardom pajerig lo cardom so nili pini isi birta keme pu hognang kok po nili nangli tumpan isi birta keme ke 1 pg pu athela education e hindi non nili tum dak carbinglong ke penangan BA ke pass ke doigolo so non la so nitum isi series step nili isi deng pon lo non 2025 ningkang pen nili isi step deng pon lo non ka charli class 12 satlang ki non high secondary ki on dompan nili hin pen isi birta keme ke la hen lo je non nalitum non professional course hai di non professional course hai da engineering pendang lo medical pendang lo kaprek ka charli ninghang pulote nili fan nang birta ta chok athe nili isi good news nang litum phan nang wan pilon good news ke la hen lo je nang litum non ajat a course tame charli ji di ninghang charli pute nang litum phan ki joy pen nang litum phan pa charli phan nili step deng lo non nili hin nili parents ben non kaching ke jethan jai mek do ikpo nili nang litum parent nang litum long wang ikpo nili parents area bang ikpo nang litum parents kla 12 satlang parents tum hansi isi tuning rilo je nang litum nili phan nang birta nang en pen birta nang en pen kolela nili nang litum long wang ikpo area ademak long bang nang than iknon nili number ta dak penny long peak that po carbing long life screen long peak that po nang litum phan nang kithan ji pu bangke non aki joy pen nang litum charli pon long po nili isi kebang don non akai ke professional course ade la kado kabi handala professional course ka charli long at ji phani lika bor I kemang thepi khangdang la si pining la so 2025 a year ke nang litum phan isi good news lo pulsi hok dam po athe nili hin pen mane nang litum phan mane free education pi dam po pen ke parents sum nili corporate neng isi one condition do parents pen isi kaching wai neng do la he la so hin bang he isi one condition do la so one condition ke nang litum parents pen tingki je than ahot si nili nang than pon po la si nang litum ajat a course charli no nang li engineering a course no BSc paramedical no di ajat a course le charli tame BSc forestry BSc agriculture any course nang litum charli ta free pen charli long po non free pen charli long po la si angtan non dak kya videlo ma de non ka asam long mangge la so ka charli hin bang ave doge do hai anta afi adorso joine charli pon long le de guwahati lom na do hai kaprek course engineering course hai da do hai la si apart from that assam pen abhere anega charli ninghang pulode nili bang nang guide pon ikpo pen ke nili tame la so step ke deng lo je nang litum aki joy pen charli pon long po la course hai mukha bang ke nang li dak engineering da do engineering hain da do computer science engineering do CSE do civil pen dang lo mining do mechanical do electrical do etc do lo engineering branch an do pick la nang litum aki joy pen charli pon iklong pon non medical hin tame medical da paramedical do di paramedical lang na BPT do BMLT do BPT BMLT do radiology do alright BRIT pulo BRIT inke DOTT do inke pharmacist do inke pharmacist pen do BSc forestry do labai paramedical hai labang ke veterinary nat bang dripo BSc forestry do BSc agriculture do di BSc agriculture BSc horticulture kaprek la so la charli long po pen ke ninghang bode la tourism hin tame charli ninghang bode do non dak basic dolablo humanities and social science fine art dolablo ben ke management and commerce and BBA MBA da do di
lasi mane sports ahin tame charli ning hang bote do la B.Ed ha inge pen ke LLB BLLB la hada do pen ke physical education do BPEd pola Bachelor of Physical Education the sports ahin dam ning hang bote ha course sa charli pon ning ji pen ke nang li tum phan ni li hin pen pang dak la ni li carbing long do an carbing long rat tum phan ni li la 12 sat lang tum phan pinning ke tok sat lang tum phan ni li free education PG ni li hin pen lo lagre di li na hok pen tame claim ik po nang li tum charli long po na hok pen tame charli long po nang li tum la lo ni li hin pen ke but in one condition parents pen epoi chingki nang parents pen la so lam than pachini neng mat patini neng mat di asi la so one condition the parents the corporate pick neng dak ke athe nili novet tame un e with with the support of parents I can accomplish this project. This is my project and this is my aim in life that I want mane mithang akhai phan la soi hin mangke pacharli veki athe technical professional course anke pacharli lab jisining ha athe non nitum la charli lab lo pulate carbing long ke kaching thur lo pule chuma thada cha athe non carbing long medical long tame our side long non po engineering non la CBG di compressed biogas long tame our side long don po da si carbing long rat tum phani lila choning rilo je charli na ke charli hin chithan penilo na la si nili hin pen ke lapang dak lo je free education lo ngi but parents corporation vekning je with parents corporation I can accomplish this project and this is my project that I want to give free education to all over East Carbing Long and West Carbing Long la pen nili number ke 84539 44755 nili la TV news screen long ta la so number bang ke pipon ik dat po la sinili phan nang home rik tha nili nang li tum long wang ik po isi lason meeting ajai megason bina education nili koson kopi ki claim sik la so free education ki long ma la so bang nang thanik po nang tum phan like ni ta poisan ni ta nang pidon po fee long tame ni ta contribute do po but parents ta dak contribution do vek nang po dak nili nang hang he lak si nang 2 lakh 3 lakh lason kali but ekta one condition itum che discuss na itum parents pen nang si mane with parents and mane ni itum che discuss nang la so hin ba la lote complete vek point ke nang itum kado kaveda charli long pola ba bang ha Delhi tame ha Rajasthan tame na hok tame charli long po but asi nili nang itum long wang ik po non nili adet bang fix pela but I will be coming and will interact with parents la sinili number ke do ani nili details and po na nang litum phan wang po nang litum long la so hin chithan lo nang koson kopi ke claim pen la so education our side bang claim pon loing ma la si kado kaveta ma thanang ne financial nili duk o plan o pochi ma thanang ne kado kaveta equal education loing la si nili hin pen la an silam the pajut ko